Okay. Onali bopaki bo ke bo batla ma. Ona le bopaki bo ke bo batla. Ba ntataneng a kula. Ke ena. Yeah. Ntate. Kwena. Hai. O ka molekano wa. She's at work. Guys, ke tsaba ntate modimo. Yeah, pastor. Kwa ndo ke ana yo molekano wa yana tle a re monna ye o admit to hospital lo etsa operation. Yes, ntate mo ka mokgo ntata na kula ka te a o sana dutse sa moemo ebile alla ha ho. Ke a hopola. Yes, ntate moruti. Ntate kwana na admit to hospital. Yes, pastor. O tshwantse lo etsa operation. Yeah, it was meningitis at a high level. So they need to remove something inside my brains. They were supposed to make an operation. Yes, on top here, but it was very risky. So yeah, then, but what happened on Monday when they took me from work to the hospital, then I decided, when I get to the hospital, they put me on the drips and stuff like that. But they put the drips? The drips, yes, okay. just so for me to get better because the pain was too heavy and the high blood was also high, 110 and what, yeah. Yo. So it was nearly causing a heart attack or some sort. Yes, pastor. And then, Kabarino on Tuesday, after they do the test on Tuesday, Kakifuna the results, not the results, but what is actually happening in Ghana. Okay. Yeah, so the brain was fully occupied with fog and stuff like that. What is fog? Fog, if I can make an example, kintu wabona rape aikawa. Okay. Rape outside in the morning, ufuna for koloi pakweki rape. Oh. Those kinds of such things, yeah. Okay. So now it was really a challenge, and then when I saw those things and the negative reports from the doctors, not the doctors, but this particular one doctor who want to do the operation without giving me an ample time to consult and stuff like that. Then I said, no man, on Tuesday, after I received the results, I said to my wife, I called my wife, I said to her, when you knock off duty tomorrow, Wednesday, you go straight to Pastor November. He will pray for you and you will come to me. And then after that, because why I took the decision is because of there was a lady on the 1st of September. The operation was supposed to happen on Wednesday. On Thursday. On Thursday, okay. Yeah. Okay. On Thursday. And there was no second opinion based on that, pastor. So then but the lady who was on the radio on the 1st was talking about headaches, and the grandpa that she was talking, I was in the same level. Now, kaki uta no arino abata ukirikinya Pastor November. Wednesday. No, it was previously. Oh, okay. On the 1st of... yeah. The lady was testifying. Yes, okay. Yeah, so I saw the lady was saying she was also going to go through an operation. Okay. Then after Pastor gives some products and whatever, pray for her, whatever, she got healed and then she cancelled the operation. So I said, okay, I must go the same route, because as long as I am having that belief that something will happen to me. So I then went the same route and say, no, go straight to Pastor November, and then you will come to me. With that belief that after that I will be clean in my mind to can think. Because remember, meningitis, you can't think straight. Because it blocks your thinking, everything that you are saying disappear within minutes. So at that time, at least, after I got, I prayed for myself, and with the drops that Pastor was giving my wife, I put 7 drops under my tongue. You know, saying, sorry, my big brother. Ha musadu ya fihla mo. Ke mo rapeletse, ke rapeletse musadu wa a qetile ke be ke re anke anointing oil. Ke be ke ra lo tshela di drops. Because una re you can't you kentswe metšhini ne? Yes, Pastor. It was. Ke be ke ra lo tshela di drops 7.
and then I qetile be ke mo tshwara matshwa ke tshwara mosadi wa it was on Wednesday ke tshwara mosadi wa ke re ko neletsa healing ya monna wa hao. Thank you very much, Pastor. And when I was praying, because my wife is a very shy person, she can't pray in front of people, even in front of me. And then I was saying to her, just hold my head, like Pastor said to you. And then she was holding my head, and I put the 7 drops under my tongue. And then I pray. I said, when I was praying, I was saying, Father God, these drops or the product has already been prayed by the man of God. Yeah. Therefore, I'm now healed after this, and I believe that you will heal me completely without any other complications. Yo. And I was done. And then after I prayed that, I was clean. Now I can think. Hey. And then when my second opinion was coming from the doctor was so positive than the second doctor, because I said I need a second opinion, or I can change the hospitals. And then the second opinion, the doctor came very positively. Hi, Mr. Matthews, is you okay? I saw what is happening with you. I think I know what is the challenge there, and I think I know how to approach it. But I need to take more samples from you, from your back. Okay. Yes. And he took the samples, and then I had to wait for 2 days, Pastor. And then after 2 days, he said, no, okay, right now we are going to go the route of the antibiotics. But inside the antibiotics, there's also challenges, because I might not be able to can see. I might not be able to can maybe, what is the other? So many things that was, okay. but negative. Epilepsy will attack me in that. I said, Pastor, but let's go for it. Let's go for it. And then he took the samples and everything, and then he come back. He said, now I had to be there for 2 weeks, and after 2 weeks, it was on the 19th, he released me from the hospital. And then I had to just purchase the prescription. I purchased the prescription. I had to use it for 14 days. So the 14 days passed last week, Thursday. And then I said, now is the week for me to come to church. And then here I am. I'm healed. I'm okay. So, yeah, thank you, Father God. Wow. We thank God. In total, the take a envelope. Those were just so I said, no, let me come with what they showed there, what must happen with me. As so that you can see how difficult it was and all those complications. You can open here. Just open. Quickly, guys. The doctor wanted me to sign the document. For the operation. For the operation. I said, no. Not going to sign it. Guys. So if you can see here, Pastor, how difficult this operation was. Yes, they had to come here, close to the ear. Guys, I want to tell you, Kiana operation in the Sanse Tuesua. Pilate, we were Molawane, on your lunch. One operation in the Sansu Yens. Udimo is the only place where they could start the operation. Jesus. Amen. Thank you, Pastor. Thank you so much, my big brother. Yo, God bless you, that really woman. Wow. Musadwai, and Musadwai are manifest. You remember? Kimuseti Kimileka Kamufa 19 Oilika Rappel Lakare. Alo tell Manawai the drops Kamulumu. And then I tell can come out to Aikawa. I know in Takarata Motsara Monawa how. So Laubul, we thank God, Papa. Guys can allow 2 messages. Actually, 1 message is with 2 scriptures only. Then Beritile. 1 message, 2 scriptures. Then Sarela Bazalan, Friday, Niki Robeti Lesut. I can robala Busuka fella, Mosamo un Shoti. If now Sabatiki Robale Mosamo. Mosamo un Sarisa, I can robal if Mosamo litat. So I can robala Busuka fella is a lixiv Lance van Rakabare. Nekieta.
a ke a robala and then maobane ha ke re ke a robala ka ke sokola ho robala so today ne kutla ke sa batle diphahlo tse ntise so ne kutla ke sa batle ne le no ka re ka be ke tle ke le mapona come here my baby tlo kwanhle ke a no ntho ya abasana ausi kwana no go rapella mo Shaka Zulu. Ausi, kwana no go rapella o le Ke nna ntate mo. o no tile tjena. Ke nna ntate mo. La hopola ke mo rapelletse ka mo fa kanana. Moswa hao o le o buleile mona. O tile ba lo ibar bankile body ya hao. Ntate mo goti. Ka mora mo Ke monate. o mona Ke hantle. Ke phetse hantle ntate o mo. phetse hantle. Ke phetse hantle ntate mo goti. Ausi, but body ngo feel jwang because kwena tsaba body ya hao. Ke ikutlwa ke tile hlele nna like ha ke ne ke itsebe. Mara Sunday ne ke le mona teng, ne ke le teng because ke le teng. Sunday. O no le teng. Before on rappela last week. Before banana ya hao. Askis? Before banana ya le ono mfa yo. This lady now otile bile moswaye o buleile ka pele ka mo bana ba le teng and then ke be ke bile ke nna jwetse ba lo ikarnise ka body ya ke ba re ba inkile ba bile sa mo ka re ba ikhutlisa ke be ke mo rapela qetile ke nka banana ke rapela ke amenta ka anointing oil ke mofu ha phama mona la hopola mosi ke o le mothai now ha isale mmelo o khutla Ha sale ke khutlile ke fihlele hana jwale tjena. ha ngwana tuwe I know man una le bonta te ba ke ba tshetseng spray ba tla o dumedisa utlwa ka nnete ska mba mphoqa jwale tla ha o ba phoqa ba tla ka spray sa ka sebetsi utlwa God bless you wow amare modimo mona o motla bazalwang no ntate modimo motla I don't want to lie okay ke go ba re bueng ka speed ka dintho tse pedi number 1 a re shebeng bukeng ya Samuel wa pele chapter 17 le a itseba but ke go pa re khutlele ho yona there's something important ke batla re bua ka yona mo chapter 17 ne ba zolang then sehlosa teng se reng Goliath o phephetsa ba Israel mphomo. Heading says Goliath challenges the Israelites. Now ke kopa le nkutlwe batho bana ba challenge-wang mphomo I interpret Okay. These people that are being challenged. but tlo dule mona batho bana ba challenge-wang mphomo se wa sa tolikisana ka ntse a stulo ba le mphomo tse nyang tolikalang ntwa ya mo a kra ka ntse a re hantsa ya stulo mo sa nna bua hai mphomo tse mhla ba hlapile mfela motho tla ba difficult gore camera ne mo shebe le nna ne tshwantse go mo tseritse spray now batho bana ba challenge-wang ke Goliath. These people that are being challenged by Goliath. Ke batho bana bao ba ne ba lla ho ntate modimo re ba batla ho lokola matsong a ba egepeta. Those are the people that cry to God saying that they need to be released from the hands of the Egyptians. How about Exodus chapter 3 verse number 7? When you read Exodus chapter 3 verse 7. Bana ba Israel. The people of Ke bona Israel. ba ne ba lla ho ntate modimo They are the ones that cry to God. hore ba hatelletswe ke ba egepeta ne. That the Egyptians had oppressed them. Then modimo ba romela Pharaoh mtho ke bang Moses a lo ba lokolla. Therefore God sent Moses to deliver them. Le hopola bazana. Niyakhumbula Now ha ba bazalwane. deliver fela He did not deliver them only, but at the same time but at the same time, Moses ntate modimo ona ba lokolla aba fa kanana.
God delivered them from the hands of the Egyptians by giving them Canaan that has milk and honey. Now, very quick, because ke batla ho qeta. Re tlo bua ka ke batla ho bua ka hore I understand hore na le challenge ya madimona. I understand that we do have a challenge of demons or evil spirits. Mare ha ona di Satan tse ratang attention jwale ka baloi. But there are no people that like attention like witches. And when o ka ba fa attention, And if you can give those dark secrets attention, ba tla bapalla ho wena. they will play on you. Now, that is why ke na le message yona. That is why I have this message. Ke batla ho thusa dikelello tsa rona. I want to help you mentally. Hore as much re na le di challenges, spiritual attack. That as much as we experience spiritual attacks, Mara ke batla hore kelello ya rona e be moo. but we don't have to base our minds there. Le a nkutlwa batsana. Do you hear me Ke saying? batla e be teng ka ra kelello. I want you to be alert about that. O dilo ntse o hopola hore the spirit di capable for what? I want you to be alert what evil spirits are capable for. But is ntho e tswang ke di spirit is ka ba yone e dominatang kelello ya. But what the evil spirits are doing should not be the one that dominates or overpowers your mind. Now, because ntho ke tlo le sharelang yona ena. Bana ba Israel. This thing that I'm about to share to you, the people of Israel, Wa bona ntate modimo ba file milk and honey. do you see that God gave them milk and honey? Mare ha ne ke le ruta ka ntho e. But when I told you about that Ke ne ke thing, le ruti ka ra ona batho ba le useless jwalo ka bana ba Israel. ndanifundisa ukuthi abekho abantu abebe useless njengama-Israel. Very useless. They were very useless. Weakness ya bana ba Israel la hopola ke ne ke le ruti ka re ne le fear. Now, Kumbula, I told you about the weakness of the people of Israel, which was fear. Fear. Ukoyika. And fear ya bona. And ukwesaba kwabo. Every time in ntsha modimo ka ra dikelello tsa bona. Everything that fear took God out of their mind. It's like when o pholositswe o na le o dula o tshaba. Tshabo e ntsha Jesu le pholoso ka ra kelello ya hao. Kufana noba usindisiwe but ungumuntu oyikayo. Okokoyika kuyamthatha Yesu kumkhuphe namandla akhe and his abilities. Ona le bana ba modimo ba pholositsweng. Bakhona abantwana bakaThixo But abasindisiwe. when things di etsala, But when they experience ba things, lebala Jesu. they forget Ba about their lebale le salvation and pholoso. Jesus. Ba lebale le matla a ntate modimo. And forget about the power that God possesses. Now bana ba Israel Now the children of ba tswa Israel, Egypt they were out of ba Egypt tseleng yang Kanana. on their way to Canaan. Modimo ba jwetsitse God told hore them ke le file milk and honey. that I gave you a land that is flowing with milk and Now bana ba honey. Israel ba tsamaya. But the people of Israel journeyed Ha ba le tseleng. on their way. Ke mane mo ba Philistine That is where the ba Philistines tlisang Goliath. brought Goliath. And Goliath ba zonang Goliath, saints, o na se dangerous. was not But the dangerous. only thing ending etsa Goliath e ba e ka re o dangerous ke fear yo ba Israel ba neng ba na le yona. But what made Goliath to be dangerous, it was the fear of the Israelites, not that Goliath was dangerous. Fear. Ho tshaba. Ke mang yang kutlwang? Goliath ona se dangerous. Goliath was not dangerous. But ntho mo yentse hore ka re dangerous. Ka mantswe a mang ba Philistine, ba Israel ba threatenwe ke dintho tsena tse re tlo di buang ka tsona nna ke tla be ke sa qala bua ka tsona nkile ka le ruta ka tsona. Actually, the Israelites were threatened and they were terrified because of these things that I'm going to mention right now. Ere Goliath o phephetsa bana ba Israel ke heading. Ke rata verse number 4. Di ahelong tsa ba Philistine ha tswa seqhobane lebitso la sona e le Goliath a etswa Gate ne o tlo utlwa ho describe bua Goliath mo Here they describe the armor of Goliath. And Goliath. Bolelele ba hae ba sona ine e ka ba ine batla ile di metera tse 3 meters Goliath ho describe height ya high. They described his height.
Ring amen, Dr. November. Say amen, Pastor November. O describe wa eng? Verse 5, e be re hlohong se ne se rwetse katiba ya lethotse se apere baki e entsweng ka dipapetlwane tsa lethotse tse rwakwantsweng mme boima ba baki eo ya sona e le dikilo tse ka bang 57 jo Goliath o describe wa man Yo. ba lamphong. A man named Goliath from the city of Gath came out from the Philistine camp to challenge the Israelites. He was nearly 3 meters tall and wore bronze armor that weighed about 57 kilograms and a bronze helmet. Le notle officing yaka. Oh, ntele le room, ngadime le room. So ask ya le temo. Ke le bega. Ntele fela nthong le ngwe hle. Kana ba le chipa miliana ka maruma. Tlo ka di mantena. Goliath o na le motelele tsa a ke shoka botso. But yena na le motelele tsa. He was 3 meters tall. Ba mo rwetse katiba e dangerous. They made him to wear a helmet that was very dangerous. A dangerous. And a dangerous spear. Ba mo apese baki e dangerous. And a dangerous armor. Minoto nya hae a fasitse kore mphe malapiane ha bana ba Israel bo. They said on his legs. He protected his legs with bronze armor. Now, if you can remember, Israel, the Israelites, they were given milk and honey. Now, they were on their way to milk and honey. On their way, one man. Philistines made one man to appear in front of the Israelites. One man. The Philistines were not there. With things, appearance that was dangerous, even though it was not dangerous. What's happening, guys? Because this is how dingaka tamatuela dinkile strategies because but babata ubona ntwe dangerous. That is how Sangomas have copied this Goliath, because they want to be seen dangerous. But babata ubona ntwe dangerous. Abantu bafuna ubona into engozi. And instruction haba inka muthi dangerous ba inka Jesus lile tsai haba lifa ke ngaka o tsama tsena ha tsama kora tshwere letswai a lifa ke sangoma e dangerous. That is why the sangoma di batla ba dangerous. Hey man, sangoma pa modimo ba blessa batho bao kadime oh Jesus ba ka nka noa e sa luming fela banna ba iphulle ba re fela kore ba be noa fela ba tsama ka noa e sa luming kore ha ba tshwantse ba ba sa ba re yo ngaka ka ina le noa ngaka ya ka.
and I lumen mix no any bile robeti fubeng sa motho itse. But that's when dingaka di sebetsa. Because ingqondo zabantu Because lots about di batla ntho dangerous. they want dangerous things. It's like hona jwale when o fa motho wa bona pheko yaka, where is my pheko? Pheko yaka ai babi ntwe. Mar ba ha o ka fa motho arta mo nwa ntwe ha inwa o mona ha inwa ka moyo fatshe. O bana batho ba tla ntwereng but batho ba tla ntwe dangerous. Batho ba tla ntwe dangerous go re tshwantse le no e ka reng ka sila pilisi ya ntho ya Brooklux ke tshele mona hanya go re ha o yena tso o re haya ya sebetsa ntho e batho ba tla ntwe dangerous la ngutla bazalana. Now, but the Philistines, they did the same thing. One. What was their intentions? Now listen quickly. Say amen, Dr. November. Verse number 8. Verse number 7, he explain a little room. Tekuya li room la sona ili teko ya le room la sona ine ile teko ya le room la sona ine ile kalo ka mofeng wa motšhini o hlang yo yona ntho hlogo ya le room leo ile bima go ro explain le le room ithina amen bazana. Verse number 8, Goliath a ema a hweletsa mabotho a ba Israel are ke ka baka lang ha le futua ka mabotho nna ke mofilista lona le magoba a Saule kgetha monna hara lona mono a theohele ho nna mona haeba monna yo aka ntwantsha ampolaya rona re tla ba magoba a lona empa haeba nka mohlola ka mmolaya lona le tla ba magoba a rona ne le re sebeletse bana. Verse 7, his spear was as thick as the bar on a weaver's loom, and its iron head weighed about 7 kilograms. A soldier walked in front of him carrying his shield. Verse 8, Goliath stood and shouted at the Israelites, "What are you doing there? Line up for battle. I am Philistine, you slaves of Saul. Choose one of your men to fight me. If he wins and kill me, we will be your slaves. But if I win and kill him, you will be our slaves." Now, verse number 10. Muflisa abuela are kajeno ki pepeta maboto aba Israel mpe munna retolwana. Ha Saule le ba Israel bohle ba utlwa mantswe a mofilisa eo ba tshoa ba tshaba haholo. Verse 10. Here and now I challenge the Israelites' army. I dare you to pick someone to fight me. When Saul and his men heard this, they were terrified. Look at me. Bafilista ba etsang? I mean, ba Israel ba ile ba etsang? Buang le nna sentse qetile. Bana ba Israel ba etsang? Ba ile ba tshaba. Ba tshoha. Let us be honest. Bona ba bangata. Goliath we won. Ba tshoswa ke. Thank you, Solana Usiraso. Koreka ro Goliath wa man nnete. Ne re sa robe yena ne re o re etsa demonstration. Ntshebe
ntebeng kaofela tlonke le jwetse ntate Pebane, that is why Ke ka hoo ke sa batleng ho dealana le problem. I don't want to deal with any problem. And two, Ya bobedi, I don't like to entertain a problem. I'm going to tell you why. ha ke rate ho entertaina the challenges or a problem. Ke tlo o jwetsa hobaneng. Problem, Bothata, e ka ba e frustrating, it can be the one that is e frustrating ka ba e tshosang. or the one that seems to be But dangerous. when problem e ka dula ho wena, If a problem can dominate your mind ya dula, wa e fa- and settle in wa- your wa e mind fa attention. and give it attention and power on you, Problem e nngwe le nngwe ya tswala. each and every problem, it grows. Ah, It gives it's birth. swal. It Yes. gives birth. It's grow. Ha ke bue ka grow. Ke bua ka hore ya tswala. It gives birth. Problem e nngwe le nngwe ya tswala. Iba ia multiply, ia ikhudisa. Ia Iba le madinyane. Iba le. That is why most ya batho ba rata go entertain the problem. Most- Aka o ka mmona Allah. Ai phomotse ntlwele. Ntlwele ke samake. Ke le mo. Modula setulo. Mara ke re wa nkutlwa ntate. Ke la ka utlwa sekgwa sa o se le kotsi. Now, hona le batho ba kgonang go dula tje. Ana le bothata bo i-1. A ba bo tlohella, bo dule. A bo entertainer. Bo be bo ntse bo tswala. And ha bo ntse bo tswala, that's when now motho a qalang a ba frustrated. One problem e entse more problem. Ka baka la hore o dumelletse hore that problem e tswale e be na mantshontsho. Gila bona ngila ka letsa mohlala jana o gila bona mothalliswa ke accident, maybe taxi batle ithula ngila ka le jwetsa ntwe o bone taxi e batle ithula kapa e thutswe mara wa shwa kapa wena wa phethuwa wa etsa, then o bonana ka ntwe modimo taxi batle phethuwa a ka ntona ana ka yona o ntso touta ka yona tsenga ga taxi batle phethuwa tiki o so tla taba hore hey, bana ba ka bona ba tlo sala le mang. Alungu. Tiki o so tla hore ene you know what 2 years ke putsa lo tlo etsa jwang ye. Kore ha o re wa sheba tintho tsena ene ha o re wa sheba ha o dutse taxi e batlile e aya phetho e thutswe fela but wena wa lemala, then o dutse le one jwale o nagana ka nthwena ka problem ena ya hore taxi e batle etsa jwang e thula jwale wa nagana yo now tsa e sa le hlelo ke dintho tse bohloko problem ena ya tswala problem ena be wa hopola ha o no le 5 years hona le koloi ile nya o fosa. No, problem is, I'm telling you. That is why I cannot entertain a problem, guys. I don't like to entertain problem because I know the danger of problem. I don't like to. That is why I cannot the problem, man. And that is why I cannot tell about the problem. Amar no like your rotten costing bachelor. Ha ke rate batho ba ratang ho entertain a problem. I don't mind ha motho a na le problem because le nna ke na le tsona. But what I don't like ke o nka problem o dumele problem e o dudise. Problem e o question e o botse dipotso. O re tlo etsa jwang? O tlo etsa lang ka wena? O tlo ya kae?
And some other people rata di dumella di probleme tse jwang. Now tla go jwetsa ba ntse ba Philistine ba multiplyile Goliath ba etsa Goliath a be mongata fela ka dintho tse dangerous. Abe dangerous abe mongata fela be mongata ke Goliath mara o mongata o na le dintho tse tshosang. Now Satan o etsa jwala ha frustrate bana ba bondimo. That is why on a 12 long fellows and Lisa. Said it let's out the problem. Lao Bapalalia now sensitive. Someone will only about the problem. How can Bapalaliana? Who sensitive? But sensitive, but what I can speak to barrier. Balla Bali Bang. By emotional. Matula, quel est ça mon écart qui je think. But ça m'a jalif. Mam telefon regarde, mam telefon te le raconte. C'est qu'il est rare. Qui roule les langues. Now, here is the thing. Matimona, I answer the same thing. Can I rappelle la daina ma ba mona tsala lo emisa ka pele ngwana go ga ntse le right ona mo. Ke rappelle la daina ba lo e ba re ya ntlong ya daina ma dulang. Re kala ma ntlo ya daina re a jaifa ka odimo. A re daina ba re huruna le tla jaifa mahala mono ho jane le tlile ho nna nka be le kene ka tlo. And wa tsa daina we nkile ka ntho. Nkile ka bona thokolosi ka tlong ya ka life. Nkile ka bona thokolosi e apere overall e blue e le kgotshwanyane e kentse ntho ena le lihlo le one tjena e feta pela bethe yaka e potela ka closeteng tjena ke ne ke shebe tjena ka re thokolosi if notlile ho nna ga botle bethe ho jane le wena nka be mathilo le mapuna puna o bone thokolosi le tsatsi lena ke tsebe thokolosi ne ile ka kine ke shebe fela ka re thokolosi if notlile ho nna ba sana ba so dreaming ke bone ka re if notlile ho nna ka botle bethe then a qetile ka global ke shebela kwa ntle na slept a ke tsebe le thokolosi ne kae ha ke tsebe re ntse le teng ha ke tsebe re ja eng ha ke tsebe dula kae because na ke na di whole room ke na le closet a ke na tsena tsa lona tse kwalwa ntse robe ya mamati le understand the closet mo sakre a le tsela ka closet lona le understand abazalwane now Dana Balibare, one releases something when we entertain, that's when Tabang. Ekaba siki, ekaba ing, when you entertain, Arabeka entertain. Goliath, akere lebone Goliath ba ba mo pese. Then that thing is or by Israel ba tsabe Goliath. Le hopola bazalwane. Araba le Exodus, thank you that. Exodus chapter 32 ke o qetela be re qetile. Exodus 32 very pretty. Ke tsa ba bang le negative ambe ha ne ke rate ba tshwana le mathata ne sa buika lona hore le ke tsa rena le mathata ka fela mara ke rate motho a entertain the problem no ke mamela this lady mo ne ke robetse teng o bua ka phone Lesotho BNB enngwe e ke rata go robala go yona so this lady o bolella motho ke mo mametse ke paka dintho tsa ka baikeng so o bolella motho ka phone re hey ke lo rile o shwele manyeo o thutse ke koloi o etsa tsena ha ke tsebe yana mo araba jwa jwale yona hai hey ha ntho ne nin tshusitsa bohloko ka nnete ha ke robala hantla qetela ha re tla bua bye bye ke a ho yena
You don't say that. Umotu. Osa motsibo o wiki o lo kae. Kamalata ka you don't say that. A o jetse motho ro lorile a shwa kapa o lorile a thulwa ke koloi. Especially when you don't know that person or ke o wiki akaka. Hona le batho ba o wiki. Ba gona go receive a ba iboloka ntho yena and ha qeta we receive anything e ka rakelelo ya hao yo we bolokile at the end of the day because it's in your mind it tlo qeteletse e manifesta physical. Yes. Anything ke re ho yena you o ke re o what's all plantile something ka rakelo la botho. There's a scripture ke tsebe so kae mo Jobo a reng ke hlahetswe ke dintho tseo ke neng ke di tshaba hore di nhlahele everything eo ke neng ke tshaba hore nhlahele ke yone nhlahetse Jobo na sa tsebe the same thing ya e tshabang for the fact that re bolokile kelelong ya hae e qineni basanana e tlo phethala so Satan o ya tsa jalo o planta dintho ka ra dikelelo tsa rona because what's about qetelo ya qetelo ke tsa jang di tlo etsana hona le motho a dutse mona hona jwale ha tshwara ke moruto mara hona jwale ha kanana ka moruto tlo tshwara ke moruto mo botse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 modimo ka ha bana ha ne moruto tlo bona ha bana ha ne moruto tlo bona ha bana ha ne moruto ha ba press ya ntwana te ka speech yang ka speech man yang yeah our press yeah mata skala se yetsa lako yang bana ba sa tshwara ke moruto batho ba ke plantile ntho ne ka rakelelo oh sakazulu ho ya le batho ba smart ba o sa ba nahanelang matsotso okay let me teach you something so lanka bantse ba ke ba dumeletse ba ile toileteng tloko jwetsa do you know that why ke etsa di miracles tse tshosang radio ke le fa sephiri sa ka kapa ke le jwetsa ke le jwetsa ke kena hona jwale ke kena radio e ntšha ya Lesotho ba bitsa PC FM ha ke fihla teng ke batla slot ke a ba re ntate ho tloa ka 6 fihlela 9 o'clock radio ya rona ya kwala ha rena presentera ho tloa ka 9 fihlela ka 12 we don't have a presenter ha rena batho ba mamelang radio ke be ke re ke kopa slot seno sa 9 ba ba ra se mamelwe o letswa mmino fela ka re ke a se kopa ka re ke a se kopa hle ke se kopa se le jwalo ntse sa mamela then ka last week ka Sunday ke qadile Lesotho ka matha ka ya Lesotho ka re ke kopa le mphe 15 minutes ya Sunday ya interview o se ba re tla fa yona ka fihla ka re ke nna Dr. November ya nwa dikhete lona le tsebe dikhete tsena di etsa eng honna di bula somewhere di introduce pele ke fihla di tsamela pele lona le tsebe lona batho ba batso marketing strategy ke tla le jwetsa ka tsatsi le leng now and then bampa 15 minutes ka fihla ka bua ka Sunday and then o say it's a qetile ka re before ke tswa ka representer ke kopa fela batho ba babedi ba ba reng hi Dr. November ya tseba ba re hi fe batho ba re hi di call tsa kena hi Dr. Novi hi Dr. ka utlwa batho ba ke ba ntseba ena ba ntsebe street mar ba ntseba through social media ka roke ka Sunday mantsibu ha ke re ke tswa ka gotla back to Lesotho ke lo kena show ya 9 o'clock ke kena batho ba sa ntsebeng batho ba bang he ba ntseba through social media ka fihla ka qala ka hore ka introduce hore ke mang ke kopana ka ile morena Jesu ke ngwana modimo ya pholisitswe bra ha qetile ka ba jwetsa hore ke specialize ka deliverance healing in
ha qetile jole ka re ke tlo le rapella. Now tlo ngire jwetse sephiri lo ja ne sa tshwana le jwetsa ntho mara ke le jwetsa nna ke na sephiri. When o thusa motho when be ke rapella batho mo date ke rapelletse batho modimo etsa mehlolo batho ba hlatsa ba qala ha ba ntsebe ka mahlong ba bang ba re ntate runa rotse ba re se kopanelwe batho ba hlatsa ntate di phone tsa kena bazalwane ho fihlella di blogger ke qala o etsa show first Sunday ka 9 o'clock hona le motho a kenang radio ene nge sa mamelwe ka 9 o'clock ke shoba nshebeletse batho ba teng ba itse ba bantu ke bang ka I'm not lying. Batho ba phone show ya ka ya tshosa ya sapa batho ba phone presenter into listener re yengwe ya phone re kopa motho o thusa mone ka machine hle ka re wa baisa ha tsebe taba tsa ai one re sokola phone man re kena di phone di kena ka thata ka ba ka fana ka ya Lesotho number re batho ba phone le yona batho ba phone ya kena ha qetile ka tlo rapella batho now ka demonstrate matla tshosa now ke yena secret ya ka. When ke tlo demonstrate mohlolo because a go tsebe ha o ntsebe o radio o mametse you create a picture. I create a miracle go jwetse ro tlo etsalang ka wena ha ke bua jwala sentse ke planta ka rakelelo ya expect automatically your mind e receive then it will expect. Never underestimate your mind. Never, guys. Scala underestimate that. That is why your mind is trying to protect and make sure that when didn't to who occupy a makelelo ya how. Don't allow it. Scary allow I said. Scary allow. Scary. Obana. Hush. Nikita batum kano kwetele. Lelo nabo. Baba palang rule ya Jesu. Tong hona lona bohle ba imetswe. Lona baba palang rule ya morena Jesu. Tong ke Jesu wa le tlo safari. Ke le Jesu ka speed. Amen. Tlo chiki. O kopana leng. Itameletse. Shebela hon tlo o kopana le nna ke imetso hey re kopana tropong kapa ke tla wena ha chikina ka bona ke robala ke sina dijo ke na le 3 days ke sa robala bana ba ka ke tse ba ja eng yo antse ke o jwetsa dintho tse do you know that ba tsa how everything you keep do you know that by how? And to show that how everything you know is either naki relieved mokilinte or else ki fukudite the weight marki fukuledite kai huwe. That is why don't allow people to, especially when it's about you are too weak in total personal everything about what you say o tlo inga we receive we yetse ha checking out come na kata o tla di nthotsena ha le na fihla so nthompleletse nthotse bohloko why are you emotional why are you utlwile bohloko it is because di nthotsana tse ke di buileng jwale e se le tsa hae jalo sa tsamaya a bua and o kopane le nna a sena next but now ke mo entse ke mo fila dintho. That is why it is not right to dumela gore batho bana ba tla o lona ba tla le jwetsa ntho tsene ke tsa runa bo November ba re ga le qeta o bua le runa qeta o jwetsa gore ho etsa la mphelo bao runa re tlo o thusa but we don't allow dintho tsene to affect us because runa we are called for that. I'm going to be ban. Caspit, those are next to be. Some of you, the families are not trust our whole marbal images.
Because each and every time, and today, we're not distracted, we're not miserable. Today, your mind, you occupy everything on the side. Because Balela went, and you're happy. You're so happy and proud to you. But for the Nabata on them, Bazakum, how we work as Kota Bezakum, Bezakuma Kotati, Bezakuma Bant. But the problem got a little bit 20 days and a sock, but I read well. Chicken bed to Zakiriki. Very dangerous. That's when we are called for to but when every time a little bit but crowd that is why some of you don't, your mind has a function hand. Fear, I got fear. Now, number one, fear. Yeah, it's one. Okay, let's say this. Happy. Hey. Oh, I got fear. I've got that. Happy. Very dangerous again. The overthinker. Overthinkers. How but suffering to like an overthinker? Because when only an overthinker, your thoughts, the honor who exaggerate. You me hopolo ya how. Your thoughts will fit the Your thoughts, me hopefully I will fit the Motabar fella, I suka wena. Motaita I suka wena. How to talk to Pila or Marwaya Sugal. Come on to Mori or Kiklat. Come on to Mawanyata. How to tell Hona Mutawanyat, Hona Mutabina Gamanyat. But your thoughts, you are overthinking. Now, overthinking. Overthinking, your thoughts, udumela me hopula ibehele, ibena manjonjo. And yaswala, that is why now when I didn't telling, sasa buang ki mutena mar saseng dilite, sa swing kikelo ya how. Overthinker. Ubo one statement, how come on? How fit out blame about? Ubo at 5 capacity. When we say, scatter two. Well, how to come on to market scatter. And I want to scatter now, Ubo scatter. Yana. Problem in a high swallow. Ubaga scatter. Nana scatter. Hagare high suka. Joa. Come on to one yard. Come on to because Runar Snanix. Because we're not really bafutana. Because nakisu ki hotel is so on. Ligila la dilana le the overthinker. Overthinker hali dilana le ntho ibuile. Le dilana le ka tlola lwanela ntho eo a ina hanne. Aro ka mantso mangwanyatsa. Ka mantso mang because nna go high really ba futsana. So come on, someone there's sukom uring suka mohonna because I agree ko halena it means because ko halena la ikhona so na ko high really katan. So come on, someone there's sukom go now utsantso no baby a ka tshojwa la ke a roskata o no real la o sa real straight ma recently statement sa gago ibila le ba tswana Jesus. Kurishaka Zulu.
Overthinkers. I'm done. Fear. That is number 1. 2, entertaining the problem. Exodus chapter 32. Verse number 1. Exodus chapter 32 verse 1. Moshe udia utewa tabe. Sabukanela Aaron mesa re ho yena tlo o re etsetse modingwana o tla re etella pele. Hobane ke mona ha re tsebe ho etsa hore na ho etsa ha re tsebe hore na Mose monna ya re nyolotse naheng ya Egipeta ho etsa etseng ka yena ne yaba Aaron o re rudisang basadi ba lona le baradi ba lona ne modimo wa Israel le bara ba lona e nqatelle ngwanaka yaba Aroni o re ho sona rudisang basadi ba lona le bara ba lona le baradi ba lona masale a gauta a ditsebeng tsa bona le a tlise ho nna. Verse 3. Setjhaba sohle sa rola masale a gauta ao seneng se a rwetse ditsebeng sa tlisa ho Aaron. Anka masale ao matsohong a ba Israel a qibidihisa a bopa namane ya gauta ka ona. Bala ya babare ona ke modimo wa hao wena Israel o nyolotse naheng ya Egipeta. Ha ba tsho jwale ke ba expose bofokodi ba bona ho Aaron. Bala Aaron ha bona ntwena ke kopa utle taba eo. Aaron ha bona ntwena ha bona bu weakness ba bana ba Israel hore ke batho ba bona ntho ba se ba ifa attention. Alayuka Aaron itsa qeta bona hore batho bana ke batho ba ratang go fa ntho ngwe le ngwe attention ba ne ba file Goliath attention. Now ke eno ba etse ha ba bone ntho ena ke di knobs. Ya di tseba di knobs ke na le tsona. Ke na tsona. No knobs tsa ka tse ke di rwalang ka lapsane ke tsaka. Anka dinamane a yetsa ba ishebile ba mo shebile. Itsa ba qeta ha qeta ba yetsa namane ya gauta o tlo bona o tlo etsala bana itsa ha bona hore setjhaba se thabela ntwena a yetsa a letare ka pele ho namane ya gauta a hweletsa a re ho sasane ke mokete wa morena ka la hosane ba tsoha ka madungwadungwane ba nyehela ka mahlabelo a setjheso ba tlisa le mahlabelo a teboho. Setjhaba sa dula fatshe sa ja sa nwa ya ba se a ema se a bapala. Kwala Bible etile batho bana ke batho bana ba fuwe eng milk and honey etile Aaron o ba file ntho e tlo ba keepang busy ba tlo ifa attention mara hona mo tlo ba isande. Mama o botse ntate o robetse wa skipa se so ipela hao go rutswe ka tlong ha o tlo robala ke re ke nya ntate modimo o sina le mosadi ka be hothi ho jo no tuna le mosadi ne re tlo utlwisisa ka ba spray sa ne se a sebetsa jwa mamela ngwana ka mdana ba etsang Satan o ba file ntho e ba entertainer just and this thing here by entertainer ke ena jwale etsa hore ba be relaxed ba se ke ba hlola ba ya mane mo ntate modimana ba batla ba isa teng kaofela ha rona Satan o etsa jwalo le baloi na ntho tse sa tshwanelang hore re di fa attention guys. Ona le ntho e nketsalang le a hopola ne ke dula hlatsa madi ka di Sunday hoseng full time
I don't know until when. Ke tla be ke ntsha madi a mangata ene ba lo ya ke rapella batho. Ba tla ba bua hore ke ntse madi about ene kwa bona hore ke yena ke tshwantse ke nke toothbrush. E stopile yona ha e sa etsala ye. Batho na le ena ya hore every time nne ho tla bona le ntho e nkena. Ke na lo ba le attack ntse ke mmo. Ke na lo attackiwa. Le motse a re fela ke na lo attackiwa. Le ha ke le radio ke na le hore ke kene radio fela ke be ke utlwa attack. Ke tla be ke utlwa ke tla be ke lo nka toothbrush. Ke le bontshitse ka la o ka tlo sheba mona. Tlo bona camera. Zoom. Tlo bona. E bile ke motho mo. Le ke la shutisa bontate. Le shutise bo brother. Bontate tla batla ke at least a camera ho wena. Sheba. 2 ke na le cards ha ka mana. Tse ke di bona ka jarteng. Ha ke tsore ke tsa lona location mona. Ha ke tsore ke tsa makgowa because ka tsa rona makgowa di loye. Ha ke tsore ke tsa location ha ke tsebe nix. Hona le ne ratang ho tsamaya ka ntho hantle pela le matila ka lanthong la mo ntho king la mo ka morenyaka because nna ka morenyaka ina di festere haholo ina le slide ndo khona ho bula ntho la utlisa mara gore lona be le tla utlwa bohloko re lona ba di festere gore lona ba di festere le ka ntho le ngwe personal gore motho a tsebo hlalosa gore le a kwata ene ke le jetse gore batho a sensitive le tjena le ha ke hlalosa ka di slide tsaka ne dina lo feta gore ke na le hore katsa ha e ka ba o rungwetswa go kgathallehle gore ha se na tlo sebetsana le wena ha se na tla bantsa re katsa ebe se ke mathaka le tswai no I don't care and everything you satana ka bona go frustrate ka yona aba realize gore you frustrate guys it's a victory ho Satan. Alungu frustration it's a victory because people are balo ba itse dintho. Mosadi mo tla hona nkile ka qoqela story seo. Balo ba sebetsa jwala ka basadi ba nkang banna ba batho. Ena ka mona tshentsa pela o tsebe ke. Mamene banna banka basadi banka banna ba batho o ratana le ena o bo mo jwetsa hore ke na le mosadi ke gopa go tla ka 5 se ka ba mfounela o mo kope o bo mo etsetsa good night ka bo 3:30 how it's a good night ka 3:30 wa mo jwetsa re ska tla re qetile o bua na le wena wa utla good night baby miss you see you tomorrow sleep well ka 3:30 ne o mo etsetsa ka 3:30 o etsetsa ra ska tla o tena bosigo a ba tlo teba basadi ba aka tlo fela e weekend ka private gore ne ke na nne o tla bua le nna pele robala a phone a etse ntlo go jwetse purpose ya eke o batla attention ya ha wena mosadi ya ka tlo Satan o sebetsa jwala Satan o na le tsela demandang attention ka everything ka ntho engwe le engwe Satan o na le tsela demandang attention ka ntho engwe le engwe ene ha ka bona hore hona le ntho frustrating ba sana no tlo dula ho yona Jesus name o tlo dula ho yona if Satan a ka bona hore ha etsa ntho itseng ya o frustrate ha ona yengwe o tlo etsa in closing that is why le batho ba re loyang when ba o lawyer ba tshela moriana kapa ba bua dintho ba o monitor ba batla bona ntho ne ba e buileng ya etsala na if ba batla hore o utlwe bohloko le se mohlemo ba batla go qabanya le monna hao gore le dule le lwane ha ba tshetse moriana ka tlung ya hao then
ba o monitora ba batla utlwa gore o tlo lla na ha o lla ba re yes ha o lla ba re yes ha ba batla o utswetsa khotso ba re batla mona a sa thaba ba ba tshela moriana o etsang gore se ka ba wena o nagana gore o sharp o nagana gore o ntsha maikutlo a wa tsona ke dula ke sa thaba ba re a re o dula sa thaba yes ke yona ntho ne re batla because will re etsa ntho ba Israel ba etsang one ya o fa di enemy tsa rona I mean dintho tse batho ba di etsang ho rona attention we fa attention ke yona ana ka yona every day each and everything yona hana ka yona pele roba la pele o tsuwa stopper ntongwe lengwe stopang stopang ntongwe lengwe ka rakelelo ya o fumana there is nothing we nahanang o sona hana ka nthena ho bolela hore nthena so feel attention sheba bana ba Israel ha ba kata o yetsetswa namane ya gauta ke ba lebala ka milken honey ke ba lebala total ka milken honey why because ba se ba fuwa ntho e occupying kelelo tsa bona ene etsa gore ba be sharp ha ba sa nahana ka milken honey ha ba sa nahana ka kanana because ba se ba fuwa something and ntasa bambatho ke eng most ya runa because Satan wa tseba hore but the overthinker but wa rata go fadi but gore Satan wa tseba hore yena rata go fadi into attention Satan o gona o fa ntho a tseba gore ha ona solution ya yona mara o tla bentse dutse ka rakelo la we feel attention ke go ba o ipita o gona o fa something e chupaileng kelelo ya bata ha ona solution ya yona but una hana ka yona every day but ha ona solution ya yona why Satan o feel because wa tseba hore the only thing go re fela to if attention o lebale ka bophelo bao o lebale ka everything o focus ho yona that is why most about how ba bona batho ba sa tswele number 1 batho ba shapwa ke ntho one ke hore Satan o ba file dintho di dutse ka radikelelo o touta ka ntho ya sena solution ya yona o touta ka ntho ke wa itshintsha Satan o e beile purposely ka rakelelo ya hao so that I sebedise who distract bophelo ba o we fe attention toute ka hore ma o hlokaetse le tshedong tsona hana ka yo and you know it won't change ma re toute ka yo why Satan will feel something it will occupy in your mind ka yo a sebedise kelelo ya or you must forget ka ntho tse o kgetho batla mo di etsa ba lo ba etsa jwalo ba re keep le busy ba etsa ntho ngwe le ngwe ba re frustrate ba etsa and don't get it the honest of the reality of the truth gore ha se runa fela ba lowa but it's just that ka ra kere kena re gona expose dintho tsa boloi but hona le batho ba ntse ba lowa mara ba ntse ba tswela pele ka maphelo a bona and tlo go jwetsa why ba tswela pele ka it is because aba finto na attention why because aba itsebe mara today runa ntho ngwe le ngwe feel attention o dula o touta ka yona dula o nahana ka yona engwe le ngwe ene ka bo madimang ba bang ba lona le nahana le ka dintho tse ke kentsa isa bophelo ba o anyway Satan o feel something o tlo toutang ka yona ba re file dintho tse re tshosang a ba qetile ba re fa dintho tse re di fang attention boloi boteng
mara ke ba ska ba balla kelelong ya hao ke a kopa bole boteng the problem e diteng but don't allow them or di dule kelelong ya hao. Don't allow those things to dominate your life. Sikidite. But don't allow. Tloela go dumela di security ba palolo. Every time we come to tell ka utla tlo tshwara ke sefo. Ango tsaka sing di kibana tje. Ka utla tlo tshwara ke sefo. Osane o sa tshwere ke sefo. Ene ke la su ka sefo ba se. Ke la ka su. Why? Because every time, each and everything, refer attention, har qetile re dumela re tshose. Until setting it's about reading, but I ska dominate kelelo ya hao. I ska dominate kelelo ya hao. I ska dula ka mo. I ska sebetsana le wena. I ska sebetsana le wena. I get to be recently. Hona le mohlane ke ne ke utla ka re ke tshwara ke flu ya corona ke ile ka tshwara ke corona 2 times nna ke ile ka tshwara ke corona 2 times recently ke ile ka utla flu e jwalo mmeleng wa ka utla ke shapua ke that corona ke utla re yena ke yona straight because ke a tseba ke ne ke nke ho bata no kanga ntho metsi anto anoka ka ema pela shawara a bata ka re modimo ka ke kgalmela ka lebitso la Jesu ka itshela ka metsi a noka a batang e le winter ba tsana ke utlwila gona le ntho re mphu e tswa mmeleng wa ka ya ba ke qetetse mohlango le flu eneng ke utlwa if ne le wena ka boitse ke a utlwa no ke a utlwa no kutla bile ka re bapalla masapo ye don't give the total attention because setting hadina kotsi di tshwana le Goliath but di batla fela attention. Goliath was not dangerous because le hoja ana tshaba bana ba Israel ba mo tshaba ka fela but one man came a fihla a expose a weakness ya Goliath or Goliath umpa o bonahala e ka o dangerous but you are not dangerous. Hence David nkile lejo a romela lejo one stone ka le shapa David Goliath le mmolai one stone. From the beginning Goliath was not dangerous. So every time ho batho ba ile makwala Satan o tlisa dintho tse bonahalang di le dangerous most of the time. Kubanta boikai but the spirit is a fear. Most of the time Satan o tlisa dintho tse bonahalang e ka re di etsa jwang e ka re di dangerous. That is number 1. 2, Satan o re fa dintho tseo a tsebang gore yena ha ena tharollo mara o tla bo e occupy o e beile ka rakele le hao. Thanking that. That is why you need to be check or ke di feeding to tiang ka tsona. O tlo e change na ntho to tiang ka yona. How sa tlo e change you need to know gore ke ntho Satana feeling yona just o distracta bophelo ba gore be busy ka yona. And ntho e nkutlisang bohloko le ke hopola ke le jwetsa ke re Goliath Bible e shojwa le re Goliath na tla o seng motshehare mantsiboa le di probleme di etsa jwang e gona o tla mantsiba a robala probleme be re ska robala pele ha re bua ska robala pele ha re bua o nana re tlo etsa jwang o tlo fella kae problem e o frustrate o re ska ba robala o be miserable. Mabani ki qetetse galo trend qetetse galo these people ba screenshota ntho ya ka lelebo ene re tinne di tawele but phone ya ka e flat so ke kentse charging so ke re hole bibile hona le mo ke shebeletse video ke re lebo atumela le ba re ha ke ka atumela ke tlo expose mmele wa ka
then ke batla ho etsa life, then be ke etsa re etsa show re qeta, and then batho ba criticize ba bua ke utlwe the following day batho ba bua hore ke ne ke etsa phono ke etsa. Now ka utlwa ke se right, then ka share ka bolela mphomotseng ke mo hlalosetsa what happened ne. Now this morning happy mphomotseng wa njwe tsatlate moruti o batla khotlela hape mphomotseng o nkomantshitse mphomotseng ntate moruti tshwantse na hane ha o etsa dintho ke re mphomo ne ke iketsetsa content as usual ke tloetsa content le lebo, and this time re etsetse guest house e le ntho re tlwaetseng ruta ka yona hore batho ba ye di guest house di partnera ba ye di guest house, because ke itse di partnera le tla ha ka lona ke le hona le swimming pool ha ka ke le a rone le di bascom a re tleleng. So this morning, okay, mabane ka robala ke le sharp. This morning mphomotseng wa ikgotlisetsa na ntate moruta la tshwana ka le tintho ne ke re mphomo ke kopa ntho e ke lwaneng le yona e ke ihlotseng ska ikgotlisetsa ska mpha ntho e tshwantseng ke touta hape ka yona vandag ha ke batlo touta ka yona hape vandag. So learn that le lona ithute tlolang hore every time ntho ngwe le ngwe le o e hlotseng ka ka reng o ka re o ihlotse ka rakelelo ka re o so batla le relieved o bokopala le motho a fihlang a bua ka yona he ke a ipotsa tlo etsa jwang wena. Ke yana ke mogaletse ka re mphomo ke a kopa ebile ka ba ka re ke condemnile haholo mabana a ke a tsho ke itse o itse ntate moruti there was nothing wrong ka content, but ntwe o nahanang hore e etsaetse e wrong, but o nontso e etsa all along ke ho shoota le lebo le hodima bed. And we understand it, and you have condemned yourself enough, but your intentions were not wrong when you were doing it. Jalo o bore ha o batlo re ko remind ka something that you cannot change eseng e etsahetse go torment ka yona. No, I fought or kill volunteer. So if you want to be this morning, no, you want to frustrate me. No, sky says, why? You protect the loyaka. Because if Nenga do better hotel, and it don't distract up. I don't want that. So Lilona. It should tend to you. Everything, whether ke challenge, whether ke siki, kapa ke boloi, tse ding basalane. Ha iska dumela hore e bapale kelelo ya hao. Ke mang ya re ntate moruti no ke na le bothata ba o nka dintho ka sefuba phamisa le solao. Kwe, tlokwana, e mong ke mang? Kwe. Mamene le tla bona ba phamise ka pelo. Mamene. Kwe. Come here, Luena ntate. Luena, tlokwana, Luena. Come here. Going home. Going home. Yeah, going home.
bana ba ka. Yo, le notla matsatsi a lona thabo. Tandi, kala ka wena. Ha di fihla di etsa jwang? Ntate moruti di tswa PC ya ka haholo sefapano. Ene nna ke motho reng every time I get overthink. Tlabe ke nahana le tsa galo go tshong ha motho a ne etsa so le so a re so le so. Overthinking e lata tsa galo. E sebetsa jwala ka lesilo. Rula ka bafung o tle kwa. E lata le tse shwele ngwanaka. Wa di lata. Ke di lata di felletse ntate moruti ke titlise di phela ke di bemo. Thank you jwetsa o etsa lang kae. Ntshebe. I confirm happiness ya hae hana taolo di mayona because when o le mofuto jwalo Satan o tshwara happiness ya we remote controller ona le ntho tse reng ha o ntse o thabile fela ba tobetsa fela ntho e utswang peace ya ke nnete ntate moruti no se ke le bitter like yo. Hey, nanda tim di mun thusitse kae. Hona le batho a qabaneng le bona ha o ka mpotsa re hana le qabanetse le motho o tshwantse ke hopole. O so le bit. Wena ke aka? Ntate moruti like Mana ka very smart. Thank La mana motle jwang. Today you are a lady, beautiful lady. Ke kopa o itshware hona mo. We tshware wa bona mo itshwareng ka nnete wa bona ka etsa tse o tlo tima ballo bana monyetla re ba batla o etsa moshimane o motle hona bana ba moentse lesbian bona o motle jwang tate ka morara ke morapela bona o motle ha bohloko sefapano you are so much beautiful we tshwara hona mo ntate moruti nna ke motho o leng hore like when I get into fights le batho and then they end up saying like boma hash stuff boma your disappointment or boma ona no tlo fela kae ntho tseo like they really mess me up to a point where ke nana ntho tse ke di entseng bo hutsu ba matekwane and I'm like what if ntho tse batho ba di buang they result in me like doing o lata le ntho tse o ntate modimo o thuse ke lata le ntho tse ntate modimo overthinking is jwang e sebetsa le lesilo rula ko basho. Hey, next. Ntate moruti ai hle ke nka dintho ka pelo ka nnete like motho wa ka halatsa mafela ka o ba ke ka mkgaoletsa be sentse ke nahana go tswa teng ha hla fela be sentse ke motenehela ke to uti bosibu ka fela ke be ke ba lore ka sentse ba o ba lore Hi. O bo motenehela a hla fela sentse ke go ke mona fela go tswa teng mo la sa tswe kana go tse mara no ha ntse o ruta ke a uksisa hai tseba kana go engwe ke na lona hana e ka o sa thotse ntse di bua ka fela ntse di klika ka hlonya ka ntho engwe le engwe ke le nyona pheko hai le nna bishop ke jwalo hanga ka bona ntho e ntshosang e go re e nshokang e ntshose e a haela ka kelelong e be kana ke tswa non stop hai ba mo shapa ka anxiety pheko ke a tseba ka ba mo shapa ka ntho motshosang every time and ya mo destroy ke nnete bishop le no na le tsala ya fihla le no le bishop o bone ka bona haneng ke nahana ke ntho tse ba gore le nna ke lata bo golo ntho tse nhlaetseng ha ntse ke hola ke nyeloa tse di bele di appear tse ne sentse ke le mo hey pheko le tlo itima molato a levi next. Yes, my baby. Ntate moruti ke pelo nyane ke alla. Ke motho ke le di haufinyana. Go bon. Mara ke go zonda. Ke go beya slasa ntate moruti. And then how mo beile slasa tletsa? Now tla next time.
Taba ko sheba like ao. O lebetse o dirile. Wena ngwanaka. Yo ntate moruti ke nka dintho ka pelo. Ene ke kata o nka dintho ka pelo. Sometimes ke dula ke le one ke dinahane hape be ke lla because ke motho a pelong nyana. O bolla. How old are you? 15. Ke bana ba hosane a ka iphumana feba e le letawa ka baka la dintho tseo tsa dinahana. Satana ba di sebedisa hore tsa montsha stress tsa mo etsa eng. Ha e so fihle. Oh, why? Wena? Yo, ntate moruti ke motho a pelanya ke dula ke lla. Ka nako tse ding ke betenela ngwana ka ke ipotsa hore na ke O na le ngwana? O mo kae wena? Ke na le 17. I'm not going to judge you. I'm not going to judge you. And I know Lord why you tinela ngwana. You know why you tinela ngwana? O khutletse dikelelong sa hore why mari ke entse ngwana ke le ngwana. Disappointment ke yone moshapa. Ha yetsana. I can understand. Go bua le wena ka African selling. I will make time to go for African selling. Go for African selling. Le wena ke batla go bua le wena. Mara ke tswa wena you are kinto. Demon possessed. Wena? Nna ke atene. Wena wa tene? Ha motho ka bua. Mai ke hlenga tanyeo. Le motho ka bua. Le ntate wa ka, mara ntate wa ka na ke mo ke ka pele. Mara motho ha ka bua. Ya mblela tse wena o tlo ntena. Ana o ka ntena fela. Ke sa o buisitse twa mo. Next. Nna ntate moruti ke etsiwa ke setloholo. Se ne se le stoutu haholo mara mai ke ona mo nkile mare ka mokgona le stoutu ona utswa ena a tsuwa. So le ha ke se ke le mo le ha a sa tsamaile ebile a le betere le ho mai. Ntho ya ntle le ha ke sa bone ntho ke re modimo se ka ba marona le siko se ke bua. Nna ntate moruti pelo ka nyane ke ba le mosito o mo ka reng ha nka tshwara motho ka montsha kotsi. Next. Ntate moruti ke a overthink. No, recently on ntho etsetseng mosebetsing and ntho etsetseng ne ntse ke batla e etsahale, but because it lay indirect be ke feel hore e wrong and ke started we question hore what will happen next, and then baby a ba re ke a overthink and ke ba emotional, so ke hloka o start o level the week na hanang ka teng. Next. Pastor le nna ke motho a jwalo ya emotional but ko re ntho ke dinga ka pelo pastor. If mo hlompe o sena ntho e sa ya ka mogwe ke batlang ka teng ko re ha ka lo bate e le ntho e bonahala ke o jwentsha phoso o sa batle o admit go ntse phoso e ke yona e dina maikutlo ka ne be ntshwarisa ntho se ka go stress ntho se ka tseng ene ke sa khone o buisana le motho e mpatla ke ko re ke isolate batho. Jesus na no le ka bua le motho ba sa eng ke ntho eo e se affectile wena. Next. That's good. Nna ke rata ho fitlelwa ke ntho ya hore ke motho ke thabile ha ke kene ka ga batho ke bua haholo ba mana ko ngwe batho ba bang ba sa thabele ntho wena ha ke bue ntho tse mpe ke rata ho etsa bojoku ka nna ntho tse jwalo. Always ntate mo good e ela ntlela ntho ke bona ka re batho ba bang rate and en kutlisa bohloko bane in fikela le di family tsa ka hore le bona ke ba bone ka ga bang rate na ko ke dula ke le emotional for man why nna batho bang hate so ke feel like ke lonely bophelong ntate mo good even le monna ka tlung la etsa ntho tla bona ke se ke ha ke fitla mosebetsing e bapala ka rakelo ya ka ntate mo good ke feel lonely kwa ke feel like ga ha ona motho nthabelang. Mihopolo, the thoughts. Ka bona le mene le dutseng pela ha mo. Le thotse le tsetu le ena wela mo. Ka bona ba dutse pela ha jwa. Sure. Ntate moruti ka overthink to a point where sometimes ke enjoy dula in a dark room. Ke nana Dark in dark room.
ko khoneng to a point where ke nahana every challenge it's a bophelo ba even though ke sna like dilu dumaka mara ke dula ke overthinker to a point where ke dula in a dark room ka dinahana every time motho a bua ntho empe like bo sekolo e runa letsatsi la ka ha even e ba bosiu ka ya tla gape ka inahana ke le ba modimo sa dule le lona ai next nna te mo go dikopa sa tlhaga ska mo tlhagisa feta thank you ntate moruti o tlhola o re satane before a go torture ka something o go gugula so ke nagana in my case o ngugutse o bone gore stress sa ka se dutse mo kae stress sa ka ke ntlo mostly di teng di concern mare main one ke ntlo ene ntate moruti re buile le mogatsake we have a plan e re tlhagisitse le mo ntate modimo ke a plan e tla re isang ko gore re nne le ntlo mare ke kreya even le go tirong e ka re satane o beile batho mo pele gaaka ba buang dilo tse di tshwanang le bo ba ba sena matlo gore every now and again ke puenyana e tlhagang so e ntira ke overthink ke problem ya ka yo ntate moruti next ntate moruti ka nnete le nna ke tsona tseo ke dife ha ke nahana tseo ntate modimo ke sa kgone go di fihlella nako engwe le ha ba ntse ba mosebetsi mo le re hulahulana o tla fumana se ke kwatile ke tsamaya ke le mong ke bua ke le mong tseleng ke ai batho ba femena ba loka mara ha ona ke tla ba strong go fihlella ke be ke fihla mo ke yang o so le na le stress so bua le mong next ar sa pepereng ntate moruti le nna ke mongwe wa batho ba ile gore ke batla ntho e ke batla etsagale ka nako ha se etsagale ka nako ke a kwata ene ke ba le enka e nngwe nka re nka tshwara motho ka mootla ka mo etsang jo ke utlwa bohloko ene ha ke be le boroko boswika ga ke dula ke shebile utla le nkimese nne ke le rege le nna ntate moruti di ngata mare ke tla qolla tse pedi tse tharo ke ka baneng ke ntate ka mona le mosebetsing ko re ntho tsa ka ditše no ke batla tswa re motho jong o motho ana hanang haholo okay next yo nna ntate moruti ke ngwana a se nna ke ngwana ke mo hudisitse ngwa ga nnake ngwana no o sa le ka tsile e ke sa e thabeleng ntate moruti wa nkutswetsa ka tlung ha ke bua le ena o thuba mamati o thuba dikopi o le modikae o 16 o teng ka Sunday school ngwana jwale ntate police station e hole ha kae le modula o le ntate moruti no jana ne ke phone se ntate wa ke ngwana wa nna ke wa ka ke mo police station o hole ha kae la ka ba ke ngwana nnake police station o hole ha kae if ngwana sa le jwalo batho ba nahana hore ho mo tshwarisa ke mo isa lefung ke tla bo jwetsa tlalefa mbale Proverbs chapter 21 verse number 30 if I'm not mistaken sometimes hunger a painful experience for us to change our ways ndate le nna ntate moruti ke motho overthinking ehlile ha di etsa etse mosebetsing e ba ke ntho ela e etsa la qalong ya ba re sita of mana tharollo o fapana le hore re fete ya hlaha hape ha ya dula hona ya nduba okay ndate le nna ntate moruti ha se gore ke motho pelo e nyane but ke nana ka gore ke be le yona short temper kana kutsidile okay ndate ntate moruti nna after I confess myself gore ka bolla gore ke tswa tronko so I'm a victim ntate moruti batho ba ileng le bollo ene hape ntwe stressang a o ba o tsekisa taba re wena ba ya le bollo ntate moruti jale bo utlisa bohloko ntwe ntate moruti e bo utlisa bohloko ntwe bona ba be ba sebedisa ntho tsa bona tsa mabollo ba di romella go nna mo okay ai batho ba tsamara tshwantse re tlwele o rera
Preaching doesn't help people. But also about counsel through. Because, thank you, Jesus. Every time Kirataure, Lynn, I'm also an overthinker, not in a negative way. And now, I'm very fast. I'm also an overthinker. But, overthinker hapo ya analyze. Kirata analyze. Ne? Then, but when you feel out this thing, I make sure that Ricky Battle and To, Kayona Kelaka, Egito is a be some distractor, you're not trying to infrastructure. That is also have an authority over Ibalimata Udimakelua. Can I let say la yao batlanto? In the 20 feet I kelonyak, Mariki Batla Muhua. Oh, to distract problem ena ekara keloloyaka. Ntate Moruti ha motho a ka o romella molaetsa, if o bala o sa o understand before o ka wa analyze o tla bo romella hore ke kopa o nthuse hore this person o reng. Yes, Ntate Moruti. Ke be go yetsa go analyze. Ke qetile. Ke spirit, wena spirit tsamaya. Ke spirit. Why am I frustrated as well? Hey! Libanga biku. Sibabini. Sibabini. Limu feel spirit say. Sunbamba. Limu feel spirit say. Spirit is so overthink. Limu feel spirit say. So overthink. Angke ntho tsa batho di bale. Angke skala betsa maikaka. Angke ntho ngolongwe ya batho. Thatha yonke into ayibeke ngapha. Ili thusa ka into. Into zesikolo hazucinga nix. And uyagqiba. Kanjani? Limametsi bare. I say le no bua nke di spirit no. You understand ne? You understand? Qala utle. No. I say le no wena utle o la. You understand wetsa la. I say le no bua ke di spirit. Ba re ba mo fa hore a overthink dintho tsa batho di ba ye hore a ska hlola etsang as focus on dintho tsa sekolo. Dintho tsa sekolo se di le jwang? Di trial tseo abazibala uthawukile twenza make sure azopasa lo mntana she is going to change in life situation yabatswadi bae kanjani dikhona never Umufile spirit is overthink. Yes. Wow. Yala lumufile moyo wai aluna. Lumufile moyo wai. Khabua. Lumufile moyo wai. Onana holo. Aitse. Unahana holo. A ke go bohlalena. Jwale ha nahana. Ntho tse o tse etsalang kana go ego. Hana nix a ithola. Ma ha sa nahana. Le bakae? Ke mono. Umufile monahano mongata. Yala le mufile. So overthink. Le mufile spirit sai. So overthink. Le bakae o hena. Ki one. O inyai. Ki how can I say this? I can say like kinyetswe ha bona. Family nya. While me nteche. While mufile spirit sa overthink. While singe lona. Le tlo senka le mametse buang ha ke utlwe le reng while mo feel space overthink Tata kwena while mo feel spirit overthink khale kana ka bolele ke batla mo distractano khale ne khale o bolele ke batla mo distract no ke na le batho ba bangata ba njoinile no batho ba bangata ba o joinile le mo destroy so le mo destroy ka eng ma utengare ma a re bueng ka mo destroy ka eng o bolella lesi mos o bolella lesi a o tsebile no re ke eng mo destroyer ba re unjwe tsa ntho molong
So le etsang hona jwang? a ke re nna ke kgonwa ke bontshe ho tloha ha ne mma ile ntatae ba qala ba ba le moferefere ka ke bona hore ntho tsena tsa manyalo di eng ha ebe le ha ka lwa believer ho tsona mare di ka mo ona lwana di betlele tsa batswadi ba hae mose ka re okay ka mo buisa le mma ke batla ho hlalohanya hore hantle ntle nna ke eng ya tshabang lenyalo o batla ho tseba hore Thandi o tshabang Thandi ke yena e ba le ba buang ka ho yena o ne batla ho tseba hore yena o tshabang lenyalo la jwale ka nyetse o nna so ka nyalo nne ke sa tsebe le hore ka nako eno o tla ba nyetswe ka batswadi ba wa hae tseba hore o tshaba eng lenyalong ke eng ntho tlo e tshabang lenyalong wa tseba hore o tshaba eng mma ya mo qoqela a tseba hore cheating ke yona e boleileng lenyalo la batswadi ba hae ka okay no dula na le stress a nqoqela for a tshaba hore o tlo cheata a le tshaba ho ai a bompalle temane ya jobo man ereng seo ke neng ke tshaba hore se nhlaile ke sona se nhlaitseng o tshabile cheating pele kena lenyalong today ba lo ba mo shapa ka cheating amen ba etsa hore monna ya a cheate se ka bua ka yena o tlo khata video ukotsi ya bohloko ne ra batla video ya me mone ke bua ka yena ke a se le siko Facebook so no ko re motho bua hantle ka nnete so ha sa le moshapa ka spirit sa overthinking le sa hore because o tsaba cheating so le sebedisa yona ka bona ntho e ke ja e fanno yo tsebe ke dula ke na le bona ka tlo o le thabantsho bokgona ba ka tlung ya bona ha monate jwa o dula o le eng ka tlung ya bona ke tweba ha ba ipotse wa sona le tweba no bana le hore ba nke matrase ba le go bala ka freeze ha ba batla ho intimidate hantle ha ba batla ka freeze ke ba ka freeze Intimidate pastor. ha ba tla sa Intimidate. ha wena o thola chicken chicken wena ska e hlalosa bona lo nka matrasa ba batla etsa we intimidate ke njwana a o hle o bua ka mdavazo jo bo sa tsebe oh le nthuse ke utla ke rata intimidate okay jwale le na lo sebedisa o na lo tsa mamono o le twela mo ba gobalang a ke re bona ntho tse bimaholo ba di bua ba le msamo so mo ba gobalang teng ke ba sala morao ha ba dutse fela ka mo ba shebelletse TV ha ona mohlanki yang ka mo ha ke tsebe ba le gobala ka mo ke dula teng mesamong ha ba le ka moreng ke dula teng mesamong ke rata mo ba gobalang teng bane ke teng mo ke utlwang a lesi ai lona le mo fila spirit sai le mo fila spirit sa ka spirit a etse batla asana monona na haholo ano kamanani santo tse gona re batlang a nahane ka tsona le monahani sa eng tseo lona le batlang hore a nahane ka tsona e seng tsa hae ona na ka ntho tsaka ngwana o inya hae wena ke ne ke le mogotsi wa hae jolo o etsa rana a le tsa hao ke dintho tse batlang di nahane tsa hao ange o fedisitse segotsi sa rona wena o ke se fedisitse segotsi sa rona o se fedisitse nge so no yana aksana access ngwano so no ke mo tsamaisa ka tsintsi ke tsamaisa ka tsintsi ka kamoreng ya gagwe le ka tlong ke tsentse tse ding tse pedi di tsamaya le family ya hae hona le botwae hona le ya hae le mmae le ene hona le ya hae so ngwana every time ke dula ke monanisa fore ke fault ya for friendship ya rona e fedile and ke ntse le for batho ka hela ba ko sekolo ba phine ene as the bad guy. And you know, Sanale mentality for her. She doesn't even care if she's the bad guy anymore because she knows what I did to her. Because of Wena. Hi. Yana le musabisa le tsona line.
mosebetsi a tswana na mo kentse noa le mo kentse noa kae me le mona ke ntata ene ke mo phatsa ke ka etsa selekana ka bana baka o e kentse nene noa eo e kentse gale jwale ne ntse e ipatile kae ha ke re ke kentse mading a hae mo ga ne ke mo phatsa o ntse o phela kapa o shwele ke shwele haufinyane ebile ke a patwa moya o robala ka kgotso satantoe yena le mo kentse moya wa eng enga yena le mo kentse moya wa eng a nahane haholo a nahane haholo le ba kae re mo hlokisa kgotso fela hobane o kgatha ho rapela o kgatha ho fasta o na le matsatsi a o fasta so ka tseba yena le monanisa eng le monanisa eng ena re batla bolai monna hae le batla tse a bolai monna wa hae le batla mmolae jwa monna hae a tja monna hae ha ba hlalanele le monna hae jwale batla bolae monna hae jwa sho a be le enga a mo lwantse a mo bolae kana o itse o na le bothata ba enga batla mo bolae November e ka raka bola motho tshelo jwalo ne ene ha mo sheba fela wa tene ene teng ke di jwetsa wa tseba batho ba bolang batho ba bola jwang a ka ba le ntho e ba qabanyang monna a tlile ba ba tshwarang a ba clapper just monna a ba hlokahale ka kgala makgotla mabedi kapa mararo anta ausi wa ka o se ke ausi wa ka ka kgala tshwere makgotla mabedi a mararo a ntsa shapa monna wa hae a tshwara lokwalo a kwalla tronko jwale ba batla mmolae jwale le ba kae ke nna ka kgatsi wa hae rakgati eya sangoma yala le mo kentse moya wa eng le mo kentse moya wa a ska la ntsukudisa le mo kentse moya wa ke tlo kwata wa le mo etsa rabe le stress sa ntlo ya hae ke nna tamo okay kopa ke ba rapella amanga pele ba tlise matume now ntate matsotso ha eba wa bona o kana dula ntho nngwe le enngwe overthinking stress ke dintho tse spiritual overthinking stress di jwang di spiritual na qetile baloi ha le sa batle ke le sothe maphamisa matsoho baloi nkang dintho tsa lona le tsamayeng ka speed lona nka ntweba ya lona e latea latang tshintshi tsa lona di latea di latea mphe grip ties Job Job chapter 3 verse 25. 25 ere re seo ke se tshabang se nkwetse hodimo ke sona se nkwetseng hodimo seo ke se tshohileng jwale se mphihletse ke sona se tlileng ho nna ke hloka kgotso ke hloka le boikgutso ke hloka phomolo tsietse dinkapere di attractiwe ke mehopolo la nto ukuthi o dulitse a ntsa dinahana a di tshaba o di attractive mba fela re tshaba hore le atao ne re ka ra re mohlomong hai a ke le tlwele hai kopa ke le tlwele ke batle ke bua ai Shaka Zulu hai ke le tlwele
overthinking, those are the spirit. Pegreptiles, ke yona e. Ole gold, le red. Ke ntshe noa yane e ho pheko. Modimo ka ke rapella noa yena, mo tshwara. Bula molomo. Ke hlatswa madi a pheko. Letsoho. 1, 2, 3. Ha kwenye. Ha kwenye. Bula molomo. Noa kubai. Ana ke mogotso wa tshepiso na tshepiso ha mothusi. Tshepiso ke tsotsi kana bo batla pheko noe moqete. Bona mosadi wa pheko mmotlo mosweu. Ntshano ya lona. Ka speed. Inse. Inse ka speed. Linkele letswalo le ne la lona. Linkele tsintsa e kae mphenyo. Di tharo ke di batla di le tharo. In Jesus' name. Stress kubai. Ke ba ya e kae. Ke yona e be mfatshe. It will in Jesus' name. Motumaka ke. Stress. Skela Robert mosadi wa mpho di man thohleng. Le khopo a tseba. Stress. Moya wa stress. Le tsamaile. Unke. Jesus name. Moya wa stress kubai. Jesus name kubai. Noah in. Itsamaile. Le molokolosi. Nkang le tsolo le. Le tsamaile. Kubai. 1, 2, 3, 4, 5 kubai. Pheko bone ma. Ntate wa ka bisho. Oh, tla loka. Fear. Unga dintho personal. Ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. Kubai. Le tsama. Le itse le bakae. We want to move in. Ke mo file overthink ka to pointing. Yo ga ana ne bipolar. Ana no bipolar. Nsa stress sir. Ka speed. Na le batho ditse mfatse le na le bothata bo tshwana le ba batho bana mara. Sinke. Le singile kubai. Jesus name. Are. Bona o thola kae aus. Aiwa. Nele a te go satane a ga mo kenya gore a se ka nyalwa satane a se ka nyalwa ka re wa tseba a se ka nyalwa o ha monna e ka ntiano kae e man stile he ano tsa November ge go bolele ka nthanya hao yana moloi una eme hangone mona le mona tšhireše o fitla je tswa ke batho ore wena tono na thaba a se bitsa mo bitsa batho tswa ke tswa le ba kae na ka le babedi kubai linka moya wa lona le kentse moya bye nka stress sa lona mme le tsamaya a gutwe le re e a eng lokola ngwana gae lokola setlolo sa le bakae lokola setlolo sa gae le a se lokolla le a tsamaya kapa tsamaya kubai 1, 2, 3 ntsha stress nka mpilo ya ye nyane ya lona le a tsamaya le nka kapa le tsamaya 1, 2, 3, 4, 5 kubai kana mun pelo tu ta kana man because jole ba palla le mmeleng wa hao ntse jole pastor modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu Kristo na tsana teng Jesus name kubai nga moya wa lona bingi ditel ba kae ke mo tsao yana so ka speech ke tsamaile a se sa hlose ke gotla o dile moya o kentse moya
Tswa 1 2 3 kuba 1 2 3 4 Tswa nsa stress se le skitse mo yana sense le a sensa skela tsinyetsa nako a ke batle di bue nka stress sa lona le tsamaile ne a kutle le re le bakae le 4 tsamaya 1 ka speed phutang dintho tse di kentseng le officing yae phutang le hlong yae a re tloelang yena tsamayang le itse le bakae mo wa ile ke tsa a ikutlele bohloko ka re ke sono la santsana le monna ke re batla go sotlana le ena wa to gapela le batla tsa ga sotlana le ena ha gapela ntho tsa lapa la hae la dialogue ha rapela so le mo keep busy re ka stress ora sa sala ke wa tsaba lona stress se stop dintho no je ha monna teng ana ile court le mogadi wa teng nna a fastile ga be re matshogisa stress ha ba fitla kwa court ho lahlwe le golelo le tshantse mo tshotshisa ga le nkile fela ga le batile lona le ntloela le bakae ka bangata okay le ntloela mpine re tlatsa ska la tsamaya pele maleme ya rona matso ke ntho re tsang yona re tla tlwella ska la tsamaya pele le sebedisa depo kapa depo ke le khro ke le tsele khrof le khrof are depo nda depo maleme a lona matso a le qetile ntse le tswela pele lo ya mophutha wa tsakele le lona ta file ya le mametsa ga mmorse tsa balwe a ke tlo bapala maphutha wa ka ya dilata ka pale dilata ila teng file yana ka speed now ila teng Nele bile ka. Re patile. E ben ka o dim. Re patile hona tsatsi leo. E ben ka o dim. Le re sa batle ngwana ona patole tšhelete tsa hae. Ke go tsantsa patole tšhelete tsa hae before accident fund. So o ja tšhelete ngata. So ne re batla le kula lena le mo tšhaisitse hotel le patale so ne re sa batle re qetile ke ena ha fitla batla bitso batla founela o founela mosadi yo ha ka to founela mosadi o tla tsa monna ho we ko ela ndo re na hlola ga mo bulang e tloela maphutho a ka fe le mamesa a ke le tshabe nna ba loiting le ngaka tseo le tsamango tsona molokole ntsha moya o le bokentseng yena wa stress 1 2 3 kuba ibile basadi ba tshwere ke stress ba fire una lo hlohlana jwale ke fumana se batla go mpalamisa benchene icon una lo wa hlohlana ka private jwale one strike jwale wa itlwisisa ntate ke utlwisa ntho di tshebeletso tsa masepala di eme ntsha le ntho le kentseng o tlase ka wena e ntse le mo kentseng ka tlase le mo kentseng ne le kile penti le ise kae le tranka ya hae le tranka monna yana ntseng a bua la isa kae ga batho ba lahlane ke go tsaba December tse dintse di monna ba le seo ka tlo so ne re se re le busy o batlile a tsamaya ntse tsamile weekendeng ye batlo tsamaya ke fasting ya mosadi na la bona o ntse batlile a tsamaya tswa la tampenti tseno tsa hae di late kuba 1 2 3 4 5 tlokwa ngang go tsang anda we ya hae skala ntsenyetsa nako le beile kae soholo ila tenga speech kasbi ha ilo na skala tsameka route le a demonstrator mo la tenga speech Tsanto le kentsang go yana le yana ka pele Entsit 1 2 3 Jesus o bona wa tswa kae
ba di zone. Ntate ntshebe pele go rapela e bana monna ha o tlo wa ria ka lebollo ke ma motho a nang le tšhelete ke lebollo so why wa ria ka ntho e sa faneng ka tšhelete ha ke tsebe le nna o tile fela ke bue ka yona re lo ena man le tsamaile 1 2 3 4 5 le molokolosi le qetile le qetile le tsamaile le phutile dintho tsa lona go bye Jesus now nkhule ntsa spirit se le skintse o bona batho ba kae ba fode wa fasa okay le ana tsama le ana tsama le ba kae Sebabini. Ni babini. Le maqhotsi. Le baloi ba maqhotsi. Depo. Sikena khafarle ke batla depo. Salam. Dimaga. Tell ki ba loy le mametsi nsa stress mo ke ntseng sona ka speed now ka speed come out baba hello baby no stress o tlatsatsile bona o thoga wa ba family so it's a mail 1 2 3 4 let's mail 1 2 3 4 let's mail a good delivery le bagay tswa nga stress sa go bye Jesus name One, 2, 3 let's mail le molokolosi khubai ngamo wa enga ya lona o nke nga speed onse ka speed onse ha ba tlo sebedisa ntho tsa ka November ngwanenwa ha ba tlo sebedisa meriana ya ka molokole ke molokole o gotlile nengwe yana tja ga wa hae galo le teng ka pa fihla ke a fihla ragadi o sebete sa hore ke ntse ke lele ka baloi wena wa go November ngwana wa rapela ke re Jesus ntwe o lengwe re mna yena wa ha wa ya hana o yena o ka tapa rapela modimo wa hae so hai November wa bo ga Jesus nna me kentse le kokwana mona monwane Jesus ragadi nna baloi ha ba ntla le la phida le ya ragadi nna ke tellwe ke baloi mametse putast enda ya ha tsotsamaya molokole tsamaya ka speed molokole nka ntho mo lo ka speed yana Kata, nzonsa enga. Kata. Le mokentse. Le bagay. Net fela mo polaisa stress sa mosebetsi. Le bagay. La ke mong wa tsebe. O mong. Mara o ntshwarele se ka etsa ntho e. Ha ke sa tla hlola ke bapalla. No. Ke tla ntshwara. Ebile o itse a sa batla le ho mpodisa o itse a sa batla ho buisa ha o buisa ke mmolaisa stress le nna ke mmolaisa stress mametse ka o sotha le go ba satanya mollo
ntse le ntho e kentseng disipeng tsa hae ka privateng ya hae ntsha ya tsamaya 1 2 3 khuba umbona 1 minute e kerekeso le tsamaya khuba 1 2 ntsha di brilli modimo ka ke cancela everything eo baloi ba ne ba e entse mo tsamaya kaofela le ya tsamaya kapa le tsamaya le tsamaile ne le tsamaile le molokolosi le tsamaile kaofela le molokolosi ne a ke utlwe le reng le molokolosi le tsamaile all of you le tsamaile kaofela ne 1 2 3 le tsamaya 1 le tsamaya 2 3 4 5 sa di brele mama le tsamaya ka ba tsamaya jele loop jele schagan le tsamaya jele loop hoe veel is jelle? Ien. Wat zoekt jelle bij die vrouw? Jelle van jelle moetie. Van jelle moetie. Loop jelle. Alman van jelle. Alman van jelle. Bye bye. Jelle is weg. Bye. Straight gaan. Satan. Ons gaan. Oh. Le ba kae? Ile ne ke le one. O batla go ya? Ne ke batla fela mphe ngwana hae ba ke na ngwana mara ke hlolehile ntshwale ke ile. O ne le eng ya hae? Ke wetsi ya bona. Jalo ne batla ngwana hae jwang? Wa ke na bana. Jalo ne batla o fe ngwana jwang? Ke sale le ena wa bua ha ke tseba bana le ena. A go kgonetsa ngwana? Le butwa hae. Jalo ne batla o nka ngwana hae. Ne ke batla o nka ngwana hae. O ne mo nka jwang? Ne ke ga mphela fela ke dile le ena sala le mo sina bana. Mara ke hlolehile. Tswa. Ke tsamaile kuba 1 2 3 4. Bye. Me o bona o tswa kae? Ale mo. Oh, ale mo. Le tlo tsamaya lona. Le tlo tsamaya. Le tlo tsamaya. I'm not. Le tloela re itumetse bohloko. Ba loiting. Puthang dintho tsa lona. Tswa. La tsamaya. A kutlwe le reng. La tsamaya. 1 2 3 4 5 6. Ntone le kampeng ya hae le popelong ya hae ya tswa. 1 2 3 4 5. Come out. Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu. 1 2 3 4. Bye bye. Jesus' name. Pemetsi ane e kwa fang batho ba kula. Kopa hlapisa batho ke futhise batho. E re ke a leba morena Jesu. Now one ke rutile ka message yona because ne ke batla re qale ka o sprinkling o understand or ka hare you need to also make sure that or the sprinkling a dikelelo tsa lona o etsa jwang tloela go overthinker aka metsi a lehle modimo wa ka ya phelang re itumetse fodile ke a tshepa ke a tseba wa nkutlo mofe
la o sa bona ka fela modimo ka ke a tseba o lokolile 1 2 3 4 5 6 7 8 modimo ka ke ka beya letso dima motho a ba sa fole ke a o kopa morena Jesu 1 2 3 4 5 6 7 ke a leboha ntate thola setulo sa 1 2 3 4 5 6 7 thola setulo o tlolo o tsamaya ha monate jwang o tlolo overthinker tsamaya Laenga. Le buse. Hein? Ribositse. Lienza? Ribositse cancer. Le buse cancer. Ya go khotho ha. Re dumetse. O le motla jwalo botsa mo jwalo ka mkholo wa galo wa moloi. Ha e go uswaka. Ha go tsama jwalo ka uswaka che kuma. O le 2k ka boy. Tsama jwalo ka mo 2k. Ha re dumetse hle. Ke bo mme ana ba tsamantse wena. Ba re ba go tlise cancer mo le go tlise cancer a ke go gana go stress o gana go stress re dimetse sorry ma batlela ntho mo stress no 46 receive your healing ka kelello then kelello will send a message more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le go tlise cancer o gana go stress o gana go stress so le batla mo stress ka cancer okay le o jwa clinic for ita so ba itse ona le cancer a ba re nene o batla gore ha tla mo goena a tla na le di results tsa gore e teng o gana go dumela gore e teng and then ane sonta ga sono mo rapelo mo gapisa ga mo khotlhodisa ha go bala botsa monna gage le ba kae kitse ga di ratsa gago tsa kereke gago nna ke na bothata ba lona le ba kae one ke tlo ntsha cancer ya lese ntshang cancer lo ga mmorso tsa baloi sota leleme 1 2 Ntse le monna ile mekentse malome ga ga mo sentse ya kampe le motse ya kampe mo shebo hedile tlo malome lona le tsamaye kereke ke malome ke nna mo bolela sego le no mo ba ma heshi go batla ntse cancer malome ai ntse cancer malome le tla se le thuthumela ho lona 1 2 3 le tsamaile ne 1 2 3 mo femetsi le patile mona le se gore le mokentse ngwana ha le moloko le tswa moshimana mare ora e se tlo go bolela ka botshelo wa faila mogole ga mmorta baloi mogole go ka re bisekelelo ho eletsa mo le sego wa ntho botshelo wa lesego tsena mona kana ke fa mammo o malome wa letho malome
qetang le molokolosi o kae ngwana guys ke itse amoheletse fela ke tsebe moshimana le mo felisa ya re batla go diga confidence sana le yone go tlise wa mona mo dire diga confidence boselo ga mo bitsa bosigo ga mo bitsa wa ema wa so tlapa matso ga mo bitsa ke na go re tsang kelelo a ba badila practice re di tsala tsotlhe le sa tshwana le mobitsi 1 ke le sota malem 2 3 come on satan sa ballo tswa ka speed ka speed ke mo tlogeletse ke bagisana ke ba ko opposite ya gage tswang ya ga mama ga le 1 2 le tsama yana motho le bakae kuma 1 2 3 Molokole tlhokomane baby tlhokomane ngwanaka tlhokomane tse yena nento ngwanaka sebe ngwana o ile ke November le monnyane ma tsama 1 2 3 4 5 le sa ke tla botsa one day pila batho ka bana gore ke bo mang ba bone for now ke ba fa chance ngwana o bela go ka morega khakala le nna ne be ke utlwa a nkgweletse a re meki o slange ke o beke opposite o le segontsa go bolela ka ena a go slange ke o ga ka more be ke re lange ka le bitso la Jesu tswa ga ka more nka mntho le tswai le le tshele mosamong ka ra mosamong ngwana a go re ke a le ba morena Jesu ke a le ba ka dintho tsohle tse ke tsang tsona now ke tlo rapela batho for straight now ke tlo rapela batho ke ba hlapa matso ke tlo rapela batho for eng straight e se ka reng ka be ke rutile ka sona no straight se etsa eng nna ne le tseba se etsang 1 minute straight se a kre ke hlalose radio I don't want to go back ke itse se qhala ntho engwe le engwe na and then straight se build a low self esteem but very strategically straight se build a low self-esteem as se build a disappointment and se build a low self-esteem le disappointment se build a ka o failure when una le straight dintho tsa di a failure a di qeta o failure 1 o ba le disappointment e ngata ha o so faitse a ngata o try lo etsa dintho be di failure ka baka la straight qetelong ya qetelo o ba disappointed 2 when o kentse straight ka mahlong o bo sa ratei e ka re batho ba o nyonya tsela ka mosadi ena wa dipendi le underpants tse lahlile wa bone ya ke ra nna ra bitsa batho when o kentse straight o ba le low self esteem also fihle stage sa gore ka re batho ba ntse telle ka re batho ba nyatsa ke rate ke straight tsogwa yena o nna le thata ka private tsogwa o nna le thata ka private na o tlogo jetse ha na le thata ka private who easy o ba le dikatsa go robala le monna ne ke tene 2 when una le straight then o bo ba le discharge
ke mana le discharge kapa bo a na le experience ya discharge private so ke mangape lona le nchaza hore le tla be di ditse ka tsona ntho tse tsane ka rotho mohlomong nka di discharge tse tsana kapa le ya di rata kapa se le di sebedisa for leave ke tlo botsa potso mo botse hore o na le sebete sa hore bala le monna ha ena ha ona le discharge ba le sebete sa hore bala le monna Ntate Moruti a ke se ke discharge ma ka hlohlonela bo ntho brown o tswa ntho brown ke ntho brown ke yona jole o ba le sebete sa hore bala le monna and most of the time ha tlo re ho monna ke na le ntho e tswang sometimes o hana ka ditaila nna ke batle next fandaga kanti go bane fela ona le ntho e o etsetsang dihlong e tsalang ka wena ke nnete Ntate Moruti ke nnete ya ke ba le dihlong sa ba bana le o mo fa excuse Ntate Moruti mara ke nana wa ntshitela ke mo bose ke re ska ba wa ntshitela ka re ka be le dula le nna ka Sunday le bona ntshaketse ke gola for 2 days 2 days or 3 days ku ka fela o thutsitse tu njaka ro ipaqamma ana le ID la kupa njaka ke ena e tshwantse tshware ka dithapo tsa netse Steve la bona kana le dila le kitchen ga le tse matrom le makation tropong kwa hona le nako ya le magwatsa mang ka ntsache ba tsamang ka ntsa gore bo bone ntse na e hula motho tse ke tsenga ihlalosa jwang njaka ke batla go tshwara bala le ID le ngutlwile le ntshiyetsa nako a le ntse le dia go mfrusta asa selona la ntena wa tswa thwa location le ntena now ke bona ntja ka mane se buthile fela tse ha e bona lebo ke re mare ntja ke o tsba le velte ma ke re ntja ka mane ke ene tshwantse o e tshware ma la ngutlo ma e sentse fasong ka di rope tse tshesane di rope tsena tse stere go bona bile ntja teng o tshwantse bo hule mo yona tse jale be khawana le yana lebo ke be ke motlwela mara be sa win next be gutla ke sa mara itsa ke moshabe be ke fumana hore ba mo loile e seng ha tsibi ha re fitla ke re ka etswa mo sonta re fitla re dula ma ke re yana njetse ntho etsa nka rakelo le ha a rena ke file hore ha sampatla a o bile na na ke na next day ke re mpolelle nnete a rena ke file hore ha sampatla ke re na na tsa batla reno because ke bona ntja hao ha e sa I'm born like if it at an anjawe ibutile felash Shaka Zulu Aba dula le monna ntsa ibutile o tla kwa ntsa tswala la butha monna ai tlo kwa ntsa e tle kwa so a qetile le bukiro yana mara ba o loile ke ra ba qetile ba o kentse discharge ento e muriana ka private ena ba qetile ba o kentse smele mara wena o sutlwe mara ba skinyeditse nna ara ona ntho jwala re dedi a o nnete and then na ke nahana hore you are no more interested a bua ka English of the what you call of criticism ke okay ke tswa yena a qetile ke nka spray ke mo rapela ba le ba re mo kentse moriana ha ba qetile ba re le wena ntse a o re kentse le naka la tshukudu ha bone se le is a behavior che kare Satan ntang Satan now this ntotse le dinka hanyane o tla re monna wa e wa tshita ka nako tseno ntho ga ba ikinya monneng wa ba itshiti ba ikentse ho wena
That is why monna wa hao a senang interest ho wena. Le mo kentseng ka tlase. Moriana November. Le mo kentseng? Moriana. Why le mo kentseng moriana? Re batla monna ya motšhite jalo ka ntsanana. Le batla monna a etseng? A motšhite. Jalo ka etsa? Ntsanana go monna wa motšhite. O te monna a sa joleng setlatla seo. Monna a jole? Nix. O shebane le kgama go swena monna no tshwana le nna kutala bona monna mfutseng jwalo. Sa rona ke serate ba salane ba batla mosadi a dula ntse a nagana gore monna o etsang wa jong ntsha moriana ka tlasa mosadi wa hae le bakae Etsa ke mohaisana ke re mohaisana ntloela hampe a ke a o ntsha o lo ba monate wa tina wena o lo ba jwa Mike o lo ba monate Mike wena ko re chicken ka mogolo na o toname e ka re ntloela hampe a kere mohaisana nna ke kgathetse ko sebetsana le lona o teng monna a sa jole mohaisana a ke tlwaelwe hampe maphutheng aka mametse tswa o tsamaya 1 2 khubae get out ha o se lo futa o tlile le bokae kana le na 100 na 100 rand ai bona ke futisa ka 150 vandag santo le kentse ka tlase le tsene ntse ta gre ne le tsora ska robala le monna tswa 1 le ntse wa le motse discharge bona sa ka mo ba tsali tsona dintho tsena tsale le moroba tsa dintho le batla roba le dintho ha ke ka le thola khubae 1 2 3 4 amen ema ka motho wa ka ofela e re morana Jesu ke a leboha ka nnete ka se o leng sona bophelong ba ka ke leboha ka tlholo ya hao ya letsatsi le leng le le leng ena ka tsatsi nena le nna ke bua jela ka moruti November a ke sa batla stress a ke sa batla ba frustrated number 2 a ke sa batla fa anything attention ya ka ka lebitso la Jesu o tla tsatsi lena morana Jesu nlokolle ka lebitso la Jesu Bible e re mang le mang ya dumelang ka pelo ya hae a be a confess ka molomo wa hae gore Kriste ke mora wa modimo Bible re motho eno o tla pholoswa ke nna yena ke a pholoswa a ke pholoswe fela empa ke a lokollwa ditlamong tsohle tsa baloyi ke a leba morena Jesu ke mo pholoswa o tla tsatsi lena phamisa matsoho moya wa stress moya wa frustration so tsamaya he tswa tsamaya tswa moya o bapalang dikelelong tsa batho tswa ke count after about 3 o matha tswa modimo ka bana ba sa tla ka pele meya yena ha e ba e teng go bona ha e tsamaya tswa 1 2 3 tswa Satan taballo moya wa stress frustration come out 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 asara tole le la pite
Stress. Tala bikinyana ya mathe. Bikinyana. Kara le tsola. Lisa o di moche. Isa tsole le di. Isa le tsodi. Isa le tsodi. Le tsodi. Modimo wa ka ya phelang ka lebitso le phelang. Lebitso la Christ. Ke rapela mathe ane, mathe. Ke bua polelo hodima hao. Fetola lejwe la Dafita le shapang ntho eo baloi ba entse mathong mane ka lebitso la Jesu. Modimo ka kutlwa ke rapela hore bao baloi ba ipatileng ho bona ha le tsola le dula phahleng le dule jwale ka ekare ke lejwe ho be le ntho e reng go tswe stress le frustration. 1 ha ke re 3 o le ise phahleng. 2 3 everything is distracting ngelo lao. Kumai. Eremrana Jesu ke lokoloile ka hare ho nna ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Re kelelo ya ka e clean. Moya wa ka pelong ya ka ho clean. Ho tloha hona jwale ka lebitso la Jesu. Shapela Jesu Kriste matswang. Le a tsamaya. Molokole. Emang ka motho. Ntsanto le ngwe ele kintse ngwe ya. Ntse. Le a tsamaya. Ne le baka. Tswang. 1 2 3 4 5. O bone batho ba ka? Ba bararo. Skala ntsukudisa next. Skala ntsukudisa. Skala ntsukudisa le baka. Le bararo. Le batla ngwe ya. Anke ga ngwana no le koletse sekola sa hae. Jwale ka apply hapa nke. Jwale no gore mo ha apply ba mo rejecta ka ofela nke. Ba bolela gore jwale ya mo stressa ntho ya mo stressa. O tlo ya sekolo. One, molokole. Ntshande stress Satan tsa ballo. Ka speed. Mo feng sekolo sa. 1 2 3 4 5. Tle le khutla hape o ya. Khobaya. Jesus name. Ke kopa tshware monehelo wa hao. Ke kopa bua something modimo wa. Ka speed. Skala dula fatshe ke o pareme ka motho. Tshwara monehelo wa hao. Ka speed. Boxering. Thank you. Tshwara monehelo wa hao se odimo.